Ndagusuhuje. Aha ni kuri Odelade TV Show. Kaze kuri Odelade TV Show aho mbagezaho ibiganiro bitandukanye bifasha umuntu guhindura ubuzima. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe impamvu zituma abantu bakomeza kugira akarengane. Muhawe ikaze. Ku mwanya wa mbere turasanga ubukene bukabije. Kubura ubushobozi bwo kwivugira cyangwa kwirwanaho bituma umuntu rimwe na rimwe agira akarengane gahoraho. Ku mwanya wa kabiri ni ubumenyi buke. Kuba umuntu atamenya uburenganzira bwe bituma akarengane kiyongera ku bantu badashyira mu gaciro bagakomeza kumurenganya. Ku mwanya wa gatatu ni amategeko atubahirizwa. Abayobozi b'amategeko cyangwa b'ibindi bikorwa ibigo bitandukanye bakunda kwirengagiza nkana amategeko bakayica, bigatuma abaturage cyangwa se abandi bantu bakeneye barenganywa. Umwanya wa kane turasanga ruswa. Abashinzwe kurengera abaturage babakemura ibibazo aho kugira ngo babibakemurire babaka ruswa, bigatuma abaturage bakomeza kurenganywa. Ku mwanya wa gatanu ni ivangura. Ivangura rishingiye ku gitsina, rishingiye ku bwoko cyangwa ku idini no ku bindi bintu bitandukanye. Ibi nabyo bituma abantu barenganywa inshuro nyinshi. Ku mwanya wa gatandatu turasanga kuba nta majwi bafite cyangwa se kuba abo baturage batabasha gutanga ibitekerezo byabo ngo byumvikane. Ku mwanya wa karindwi turasanga ubutegetsi bw'igitugu. Ubutegetsi bw'igitugu buhutaza abaturage butuma abaturage batabasha kugera ku ntego zabo. Ku mwanya wa munani turasanga kutagira ubuvugizi. Abaturage badafite ubuvugizi cyangwa se badafite gikurikirana, aba ngaba bakunda kurenganya inshuro nyinshi. Ku mwanya wa 9 turasanga amateka y'akarengane. Tubona ko akarengane gakomeza kubaho aho amateka mabi y'ubuyobozi ndetse n'abandi bahagarariye abaturage batandukanye babarenganya. Umwanya wa 10 ni ukutagira uburezi. Abatazi gusoma no kwandika bahura n'akarengane, rimwe na rimwe bakaba bakoherezwa cyangwa bakajyanwa mu byo batazi kubera ko batazi kwirwanaho. Umwanya wa 11 ni ukutagira ubuvuzi. Abantu badafite ubuvuzi bwizewe bahura n'akarengane ko bashobora guhura n'impfu za hato na hato ndetse no kubura ubuzima mu buryo butunguranye. Umwanya wa 12 turasanga kuba mu cyaro. Abaturage batuye kure y'umujyi, aba ngaba bakunda kutabona serivisi bifuza ku buryo buhagije, bakaba barenganywa kubera kutamenya. Ku mwanya wa 13 turasanga kuba mu muryango ikennye. Kuba mu muryango udafite ubushobozi n'urengera abana babo cyangwa se abandi baturage, ibi bituma barengana mu buryo butandukanye. Ku mwanya wa 14 ni ukuba mu bihugu bifite intambara. Babona ko intambara ituma abaturage bahura n'akarengane, bicwa bagakurwa mu byabo, abandi bakabura imitungo ndetse n'ibindi bitandukanye, bakarengana ku buryo bufatika. Ku mwanya wa 15 ni ukutagira uburenganzira ku mutungo. Abadafite ubutaka cyangwa umutungo bahura n'akarengane. Umwanya wa 16 ni ukuba mu muryango udafite ijambo. Abagore cyangwa abana batagira ijambo mu muryango, rimwe na rimwe bakarenganywa n'abagabo cyangwa se abandi bantu bagize uwo muryango batabishimiye. Ku mwanya wa 17 ni ukuba mu nzego zidafite ubunyangamugayo cyangwa ubunyamwuga. Abakozi b'inzego za leta badafite ubushishozi, aba ngaba barenganya abaturage. Ku mwanya wa 18 ni ukuba mu muryango utemera impinduka. Imico y'inzego ndetse idafite agaciro no gushyigikira uburenganzira bwa muntu bituma abaturage cyangwa se abayituye barenganywa mu buryo bufatika. Umwanya wa 19 ni ukuba mu gihugu kidafite agaciro, kidaha agaciro abagituyemo ndetse n'ikiremwamuntu, aho leta ishobora kudaha agaciro uburenganzira bwa muntu. Ku
mwanya wa 20 kuba mu muryango udafite ubufatanye. Abantu batabasha gufatanya kurengera uburenganzira bwabo ndetse n'uburenganzira bwa muntu, aba ngaba bakunda kurenganya. Uyu munsi twareberaga hamwe impamvu 20 zituma abantu bakomeza kurengana. Aho ku mwanya wa 20 ni ukuba mu muryango udafite ubufatanye. Umwanya wa 19 ni ukuba mu gihugu kidaha agaciro ikiremwamuntu. Umwanya wa 18 ni ukuba mu muryango utemera impinduka. Umwanya wa 17 ni ukuba mu nzego zidafite ubunyamwuga. Umwanya wa 16 ni ukuba mu muryango udafite ijambo. Umwanya wa 15 ni ukutagira uburenganzira ku mutungo. Umwanya wa 14 ni ukuba mu gihugu gifite intambara cyangwa se ibihugu bihora mu ntambara. Umwanya wa 13 ni ukuba mu miryango ikennye. Umwanya wa 12 ni ukuba mu cyaro. Umwanya wa 11 ni ukutagira ubuvuzi. Umwanya wa 10 ni ukutagira uburezi. Umwanya wa 9 ni amateka y'akarengane. Umwanya wa 8 ni ukutagira ubuvugizi. Umwanya wa 7 ni ubutegetsi bw'igitugu. Umwanya wa 6 ni ukuba nta majwi bafite. Umwanya wa 5 ni ivangura. Umwanya wa 4 ni ruswa. Umwanya wa 3 ni amategeko adakurikizwa. Umwanya wa 2 ni ubumenyi buke. Umwanya wa 1 ni ubukene bukabije. Izi ngizi ni zimwe mu mpamvu zituma abantu, abaturage, abana, abagabo, abagore, inkumi n'abasore ndetse n'abandi bantu batandukanye bashobora gukomeza kurenganywa. Aha ni kuri Odelade TV show. Uyu munsi rero twareberaga hamwe zimwe mu mpamvu zituma abantu bakomeza kurengana, akarengane kagahoraho kakiyongera igihe kinini. Aho twarebeye hamwe impamvu zigera kuri 20 zituma abantu bakomeza kurengana. Ikiganiro cy'uyu munsi rero tugisoreje. Ibiganiro byacu kuri Odelade TV show nakagaruka. Ese waruzi ahantu wasanga amakuru? Ese waruzi ubumenyi, ahantu wakura ubumenyi butandukanye? Ese waruzi ahantu wakura indangagaciro zitandukanye? Ese waruzi ko kwihesha agaciro ndetse no gukora ibikorwa bitandukanye byigishwa ndetse umuntu akabishyira mu bikorwa bitewe n'imico ndetse n'imyitwarire? Ese wari uzi ko nta mana nta buzima? Ese wari uzi ko ibintu byose bikorwa ari uko byatekerejweho? Ese wari uzi ko mu buzima bwa buri munsi ugomba gukora ibintu ariko washyizemo kubitekerezaho? Ese ibyo byose wari ubizi? Niba utari ubizi nta handi wabisanga, ni hano kuri Odelade TV show. Nyabuneka ntibagire gukora subscribe niba utarayikoze. Niba warayikoze ukore share, like, comment. Tuzahure mu biganiro bitaha. Komeze dushyigikirane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nawe gutaha Imana ibarinde.